Danas je bila jedna od najdužih naših radionica na ovom putu po Federaciji Bosni i Hercegovini i djeca vole film i imamo budućnost. Ako oni nastave da se bave da li porodičnim ili filmom uopšte, imat ćemo uspjeh našeg festivala i naša budućnost nije neizvjesna. Zovem se Asija Jaranović, dolazim iz Lukavca. Koji razred? 9. sam razred. Naučila sam mnogo novih stvari o filmu. Ovo me još više podstaklo da snimim svoj film i shvatila sam da možemo promijeniti budućnost pomoću filma. Radionica me se mnogo svidjela. Danas sam naučila mnoge stvari o filmu, kako napraviti svoj vlastiti film, da li je to porodični ili naš školski, da kažem društveni film. I to mi je mnogo pomoglo ako ću u narednom periodu napraviti svoj film, već imam neke ideje i puno mi to. Zovem se Hadžić Majda, dolazim iz Lukavca. Danas sam naučila mnogo toga, kao na primjer kako napraviti vlastiti film i od čega se film sastoji. I dobila sam veliki potencijal da napravim svoj vlastiti film. Zovem se Denis Tokić i iz Lukavca sam i ova današnja radionica mi se mnogo dopala. Naučio sam mnoge stvari koje nisam znao o filmu i nisam znao da postoje, tako reći, ljudi kao vi koji nam omogućavaju ovakve radionice, ove stvari i učite nas o tome. Do sada nisam imao predstavu ovakvu o filmu i nisam uopšte imao neku sliku o ovome, a sad sam stvarno mnogo toga naučio i želim da napravim svoj film jer me ovo mnogo inspirisalo i kako da kažem, baš sam se uključio u ovo. Ja sam Lukanović Teja, dolazim iz Lukavca i ovom radionicom sam naučila dosta o dokumentarnom filmu. U tome je potpomogao vaš tim i želim sve mladi da postaknem da naprave sami svoj dokumentarni film jer će to dosta doprinijeti svima i to je to. Ja sam Vanja Simić, dolazim iz Lukavca. Pa moje mišljenje o ovom festivalu je pozitivno, naučio sam mnogo toga, te me inspirisalo i dalo mi ideju u vezi moga filma kojeg planiram snimiti sa svojim prijateljima. Konkretno da prvo moramo imati ideju te da bismo je realizovali je potrebno dosta truda. Ja sam Nira Muratović, dolazim iz Lukavca. Na današnjoj radionici sam naučila mnogo i saznali smo mnogo o filmu i da mi sami možemo snimati filmove, te nam je Viva festival omogućio da snimimo neki naš film i doradio neke naše ideje. Ja sam Malović Lela, evo prvo za radionicu da kažem da je stvarno bilo, da smo mnogo toga naučili. Prvo da znamo kako ćemo prvo napraviti film, dokumentarne te igrane filmove i stvarno želim se zahvaliti Viva festival timu što su došli tu da bi nama pokazali kako ćemo to sve odraditi.